Što se tiče govora tijela, ja u emisiji moram priznati da ne poštujem ništa što govore pravila koja bi trebala sugerirati nešto o tome. Znam i ovako nastupati, što je kao nekakva zaštitnička pozicija. Međutim, ako mi je tako ugodno, ja ću tako voditi emisiju. Naravno da ne dubim na glavi u emisiji, međutim i gostu govorim da bude potpuno opušten koliko god može, da gestikulira, samo da se ne njiše u stolcu jer to gledatelje iritira. A ako hoće da plače, nek plače, ako hoće da viče, nek viče. Sam razgovor s gostom i s obzirom da je koncepcija emisije takva da bi trebalo gosta na neki način izvesti na čistinu, da bi ga trebalo dovesti, a s obzirom da se radi o političarima, dovesti u neugodnu situaciju jer su oni odgovorni za moju i za vašu sudbinu, tu ima različitih načina kako to izvesti. U jednoj najčešće se to radi tako da ga se suoči s onime što je nekada govorio, a što danas govori. I naravno da ti ljudi koji su u politici ne mogu biti apsolutno dosljedni. Naravno da ćeš im prije 10 godina naći da su potpuno drukčije razmišljali o određenoj temi i sad kad ih suočiš s time, vjerojatno će onda biti na neki način 1-0 za tebe. Međutim, ima situacija, evo to mogu reći na primjeru, prošle godine sam radio sa Andrejom Plenkovićem i znam da je bio, jako dobro smo pripremili intervju, bazirali smo ga čisto na brojkama. Dakle, gospodine Plenkoviću, zašto je Hrvatska u zadnjih 5 godina, odnosno 6 ili 7 od kad je primljena u Europsku uniju, pala za jedno mjesto u odnosu na sve druge zemlje Europske unije i sada smo na pretposljednjem mjestu. Dakle, nismo se u odnosu na zemlje s kojima se uspoređujemo uspjeli napredovati ni za jedno mjesto, nego smo još gori. Gospodine Plenkoviću, zašto niste napravili to što ste obećali? Zašto niste otvorili toliko radnih mjesta? Zašto niste napravili to i to? I Plenković mrtav, hladan, dođe i uopće ne odgovara na pitanja, nego pokušava izvrdati na način da kaže da u tom trenutku brojke nisu važne, da je to samo dojam, a naravno da nije dojam, statistika je statistika, da je to samo dojam i onda vadi nekakve druge brojke koje će ga u tom trenutku na neki način učiniti simpatičnim gledateljima. Moj zadatak kao novinara je da ga vratim, da mu ne dozvoljavam da u tom trenutku on odvede vodu na svoj mlin i da inzistiram na odgovorima koje sam mu dao. Sjećam se, na pitanjima koje sam mu postavio. Sjećam se da sam baš inzistirao da mi odgovori zašto je bio u koaliciji u gradu sa Milanom Bandićem. Jednostavno mu postaviš to pitanje, on odgovara nešto sasvim sedmo. I tu je slična pozicija svih političara koji imaju iskustva. U zadnje vrijeme Milan Bandić je tako odgovarao, Andrej Plenković je počeo tako odgovarati, Zoran Milanović tako odgovara. Ako ih suočiš sa činjenicama, oni ti otprilike odgovore da, ali tim gore po činjenice. Još jedan način na koji možeš gosta zbuniti, a znao sam i to raditi u emisiji, je svojedobno sam imao, tada nije bio predsjednik Sabora, Gordan Jandroković mi je bio u gostima i ovako je otprilike tekao razgovor. Sanader mu je bio šef. Uzeo sam jednu Sanaderovu izjavu i stavio sam je u usta Milanoviću na način da sam rekao gospodinu Jandrokoviću, Zoran Milanović je rekao to i to. Što možete reći o tome? Gordan Jandroković odgovara, pa to se i moglo očekivati od Zorana Milanovića, ništa više. Zoran Milanović poznat je kao demagog i te njegove izjave su skandalozne. I nakon toga ja mu pustim isječak iz Sabora gdje njegov šef Ivo Sanader govori upravo to. Dakle, tu sam odlučio i reakcija Gordana Jandrokovića na to je bila, nakon toga otprilike bilo ovako. Dakle, tu je čak i jedan moment koji je s moje strane nekorektan. Ali ponekad, ako od gosta želiš dobiti nekakvu reakciju, onda iskoristiš i to. Naravno da se to ne može koristiti kao pravilo, jer s moje strane to je bila laž i prevara u tom trenutku. I na neki način ne možeš to koristiti u svakoj emisiji, ali to je bilo korisno i u toj emisiji je recimo Gordan Jandroković doživio ono što sam ja doživio s Vedranom Rudan, da ne zna gdje mu je glava.
U ovom poslu naravno da moraš imati i snažnu dobu, snažan element narcizma da bih opstao sve ove godine. Neki će to nazvati ego tripom i možda to i jeste ego trip jer ja sam sebe produciram na televiziji svaki tjedan već 20 godina ljudima. Dakle, tu izvjesna doza narcizma postoji, a ono što bih istaknuo osim tog narcizma koji mora imati svaki televizijski voditelj je ono da sam u situacijama koje su neugodne beskompromisan i da rijetko kad ustuknem. Dakle, čak i po vlastitu štetu neću ustuknuti nego ću ići do kraja pa nek gledatelj prosudi o čemu se radi. Meni nikad nije cilj satrati sugovornika, ali to ponekad tako ispadne i najčešće je sugovornik tome kriv. Mogu se sjetiti situacije kad mi je Marina Lovrić-Merzel bila gošća. Mislio sam jednu relativno normalnu emisiju napraviti, međutim, žena je bila toliko bahata da je mene uspjela natjerati da baš prebacim u 6. brzinu i da stišćem do kraja. I mislim da recimo to nije po nju dobro završilo, zato jer se nakon te emisije njoj sve krenulo krivo u životu. Pojavile su se osobe koje su također u Nedjeljom u 2 svjedočile da se žena bavi korupcijom, ona je izletjela iz politike, a ja mislim sve zbog toga što se nije znala kontrolirati. U takvim situacijama i ja sam, da tako kažem, beskompromisan, međutim ja ne smijem, a znalo se to nekad događati, ja ne smijem od pristojnih gostiju učiniti žrtvu na način da sam ja bezobrazan. I sad se ja tako postavim prema njoj. Međutim, ona je u emisiji koncilijantna, fina i pristojna. Ja ne smijem biti nepristojan. Jer ako sam nepristojan, nakon pola sata od te osobe ću stvoriti žrtvu. To mi se znalo događati. I prije, recimo, dobar primjer je, mnogi ljudi se ne sjećaju, ali Zlatko Canjuga. Zlatko Canjuga mi je svojedobno bio gost i mi smo u emisiji imali pitanje gledateljima koji su u svakom trenutku mogu vidjeti na onom grafikonu. Ajde da kažemo, sviđa li vam se gost ili vam se ne sviđa. Na početku emisije, u 10. minuti, 90% ljudi smatra da je Zlatko Canjuga loš i da im se ne sviđa. Međutim, ja sam toliko bezobrazan u emisiji, toliko se on ne snalazi, toliko ga gazim da je na kraju taj omjer bio 40% ljudi misli da im se on ne sviđa, 60% ljudi odobrava to što on radi. Dakle, tu sam ja krivo nastupio. Iz toga sam izvukao neke pouke i u buduće se prilagodim gostu u emisiji, a kažem, ako je gost fin i pristojan, onda i ja kao voditelj moram biti fin i pristojan jer ću ga učiniti žrtvom. Mi u studiju, kao i u svakom studiju na svijetu, imamo air condition. Onda ja, kad mi je neki gost, kad mi nije drag, onda kažem ovim kolegama nemoj pali danas air condition, znojit će se, to znači da mu je neugodno. Šalim se, naravno, da to ne radimo, ali ponekad i meni bude gosta žao. Ja inače nisam privatno nešto pretjerano konfliktna osoba. U nekom većem društvu nikad neću dominirati, nikad neću izazivati kavgu i najčešće neću provocirati. Međutim, emisija koju radim je svojevrsni teatar. I da bi gledatelja zainteresirao da to gleda u nedjeljno poslijepodne, a ne da spava, onda ponekad moraš biti bezobrazan. Međutim, nikad ne smiješ biti bezobrazan da zbilja gostu bude neugodno i da ga gaziš po podu, jer ja nisam, barem mislim da nisam sadist po prirodi, ali ako je društveni značaj te osobe takav da joj moraš postavljati neugodna pitanja, postavit ću je. Što se tiče govora tijela, da, dogodi se. Vidiš ti da se ta osoba povlači, da u principu u stolici u kojoj sjedi je sve manji i manji i tada ponekad čak i odstupim od nekog zadanog koncepta i jednostavno odlučim da ću emisiju odvesti u neke mirnije vode. Recimo, evo, sada ovaj tjedan ću imati Pavla Kalinića za gosta. Znam da se radi o izrazito konfliktnoj osobi i već u startu sam odlučio da ću mu postaviti sva pitanja, ali da neću pokušavati od njega dobiti odgovore koji on ne želi dati, jer se može dogoditi da mi ode iz emisija. To mi nije cilj, jer u ovom trenutku nije Pavle Kalinić toliko, da tako kažem, važan da bi bila u priča otišao iz emisije. Da Plenković ode, to da, ali Pavle Kalinić nije potrebno da odlazi od nikud.
tako da sam odlučio recimo da s njim ću postaviti sva pitanja koja mislim da su važna, ali neću biti ni na koji način bezobrazan. Osim ako on ne bude grub, onda ću vjerojatno i ja nastupiti grubo, ali opet trudit ću se da se kontroliram znajući kakvu osobu imam s druge strane.